روشاوین ها چاویا گهشتی چه مرحله دیبر بکیوه بچیم شروعکاری سیاسی قاسم ارگونج استانبول میوانی منن سلاف بوده که قاسم که قاسم اف پروسه یا کو لی ترکیه وکه پروسه کی چهار سریه جیتی بناف کرن براستی اف پروسه یا چهار سریه برب پروسه یا چهار سرکرنا پرسا کرد و یانجی پروسه یا چهار سریه PKK ve çawa dinirkine bir izergün. Var başka Cemal gelek spas. Birastê divê meriv çekî gaval vê meselê birêne şekil derbasbûyê meselê jî birêne. Ji ber ku temaşevanê me jî dizanin watê PKK beriya çil salî dest bi vî şerê kir bi armanca Kurdistanek serbixwe û hevgirtî heta sosyalîst bû di bernama wan da. نحوجه ام زیده بکفن تفروعاتا پشتی 20 سالا yani پشتی شر چکداری 20 سالا Türkiye gele gorankari çebun ko bütün mana ki şer çekdari ranama ve hatta şer çekdari zirar da pevaja yaji çare serkirna psikolojika Kurdu Kurdistan'e her medgot yani ev şer de aleyhiye Kurdistan'e da iroji em dibejin بخواه یعنی چکدانین و فسکرنا PKK دلیه ملت کردای هم باکور هم داشور کردستان هم لعالیه هر پرچه کردستان لیمه خوابن یعنی هری مهم اوه کو پشتی هفقاس بدل پشتی 40 ساله شر پشتی کشتنا و قتل کرنا 100,000 انسانا پشتی والا کرنا 5,000 گوندا و میلیونا کوچبری و هفقاس بدل نها او جالان و هوالبند خو پارتیا خو یادم پشگریوان لگال دم پارتی هاتن نقطه کو امبیجن پروسه دست بکریه چما قایم ناین جارکتن راکرن و وظیفه دار کو حالکوت بجارتن ناین سر وظیفه خو یا چما گرتین حبسی ناین بردان یعنی تکسک او جالان داخل حتی او جالان تام زتوی جبو چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان دوی پیواژو دا قدر کو امزانن که قاسم گریدای وان دیتنین کوته کرم کری یعنی ام بیجن قیوم جی هاتم وگراند یعنی قیوم هاتن راکرین شاردار هاتم وگراندن لعالیه که دین گرتین سیاسی جی هاتن بردان یعنی پرسا کرد چاره سر بو بله از متخصص از بین ویدرش و تام از هات موی نقطه یعنی اگر کو کرد سیاست کردی نکرنا نکتنا حبسا اگر کو امبیجن بوی منطقی ام لیبرین اگر کو قایم خو دولت وانگرینه دا بیا PKK و قایم جیوان نداد آویتن یعنی جبو تشتی کو ملت کرد باکور کردستان فرقاوی دا جبو مثلا کرد اوات نگرتن و قایمات نآویتن باشه یعنی اوات نبردان وقت پرسا و برسیواوی اوه اگر کو با آواکی ماینده پرسا کرد و کردستان الباکور کردستان نه چاره سر کردن تو معنی که جبیراتنه و هر اف مسئله روز بروز گرانتر ببه جخواه من خواست از وقت چرچواوی بیجم یعنی ایرو الباکور کردستان ملت هاتیه و نقطه که باوریاوان آپو و جالان و PKK و قوه مسئله چاره سر که نمایه که طرفدار وانجی نمایه سروک دم پارتیه سروک گشتی بخود بیجم مزیداری 3,000 kombinovat civin çekiriz bu am halki ikna bkin. Başa un halki bçi ikna bkin yani. O calan dibece bu Kurda devlet federali, konfederali, nizanim khaseri hatta kültüralizm ne peyuste. Başa millet de perse ko ne peyust bu çima mehfqas bedel ba. Yani tişte ko marif dibece tişte ko xuyant ke çiyed lehe Kurdistaniya da eva ko PKK xafske شرب قدینه ریکی و به که قاسم مجارک دین تو زانی مجارک دین گله گرنگ دوی پروسه ده نها پروسه گریدای ترکیه باکوری کردستانی لی مثلا هاتیه لجهه کی راوستیایه چکدانینا حسده یانجی انتگراسیونا حسده به ارتشا سوریه را به حکومتا سوریه یا نوره و دوی درباره دجی وسا دیاره هن هفدیتنین اجران ایکو د سوسیال مدیا ده هاته بلاف کرن کو لگل برپرسین روجاوای کردستانی جی کرنه کو اوجلان دخوازی حسده جی بکشینه ساحیا حکومتا نویا سوریه ام بیش دوی درباره ده گردی تناته بگرم یعنی پروسه بروجاوای کردستانی و هاتیه گریدان نها کرم که قسم
پروسه کو ام گیشتنه قناعت و پروسه اساس خوش بو مثلا روجاوای کردستان بو مثلا سوری دولت ترکیه دایت دست بکرن دور دا جخوا PKK 10 سال بود شرکی PKK دولت ترکیه راتنه بو براستی PKK هر دبه مگاو آوید لی دولت ترکیه جروجا اول حیانه ها جبو مثلا کرد و کردستان تو وعدکی ندایه او دبیجن ما تو وعد جی ندایه اشکره دبیجن yani o her dibêjin jî gere em dewleteka bêteror divirda dibînin o herêmeka bêteror jî duê manê da jî dixwazin mesela kese de yani mesela Rojavayê Kurdistanê jî bir apova girêdin o bi rastî jî yani li gorî em dişopînin hem Rojavayê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê hem jî mektûb û daxuyaniyê o calan گرانترê wan ser ji bo mesela Rojavayê Kurdistanê belê û em bi xwe bawerin yani hûn jî dizanin li Rojavayê Kurdistanê ew ê ku 15 sala piştgiriya Rojavayê Kurdistanê kirine PYD û KSD ewana ne ji bo xatirê ku mît û o calan herin li wê derê wan ê bixin tesîra xwe wan bixine bin îtibara hinekî dina Rêzdar Kasım Ergün kekê rêzdar kekê Kasım niha li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye wekî ku te jî kerem kirî yani proseyekî sivîl demokratîk diyare hereketa Kurdî doza Kurdî daye pêşiya xwe lê gelek aliyên Kurdî hene zêdebariyên wan rêxistinên neteweyî demokratîkin wekî Partiya Welat Parêzên Kurdistanê wekî PSK wekî PDK wekî Hakparî heta wekî Hüdaparî yani di vê proseyê de çima ev alî ev saha ku valaya ku daxwazê gelê Kurd zêdetir tîne ziman yani nêzîkahiyek yan jî xebatek hevbeş bi hev û dûre nakin ku ev valahî were dagirtin birêz Ergün بله راستی جوسا yani bu kadar millet Kurd Bakurê Kurdistanê jivan xetên ku siyaseta Kurdistanî din meşandin nerazîne ku nokta gerelê bûna gelek jê durûn me heya neha me jî digot yani bi rastî îro şer heye û ew keye Kurd nikarin xwe îfade bikin Kurdên netewî lê ciyekî kêfxweşiyê heye ku ez bi xwe dizanim yani ji nêzva dişopînim ku xebata gelek Kurd heye ji bo navbera van partiyê we navê wan kerem kir xebatek baş heye ji bo bi hevra divê mesela çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê da terefekî Kurdistanî ava bikin kêmayî lê heya neha ez vî jî bêjim yani ne ev komisyona ku dewletê ava kiriye ev ya parlamentoya Tirkiye ne aliyê demê heya neha bi van partiyê hûn dibêjin ra Partiya Kurdistanî ra ti danûstandir nekirine ji bo ku navê wan jî derbas nebe çi ji wan tê dikin hem dewlet hem jî Dem Partîsî lê ev xebat dest pê kiriye ez dizanim ez jî nav vê xebatê da me ez hêvîdarim zûtirîn rojek wê Ittifaka Kurdistanî çê bibe û milletê Kurdî êko ji vê pêvajoyê nerazîne ji ber ku ev pêvajo ne pêvajoya çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ye ev pêvajoya dewlet daye dest pê kirin o calan jî xistine bin xizmeta xwe û bi rastî jî ne li Bakurê Kurdistanê tenê wek me bas kir li her çarperçe Kurdistanê jî ji bo ku vê meselê bidin qedandin yani mesela Kurd û Kurdistanê bidin qedandin mesela armanca wan PKK jî ew e ku ditirsin car carna PKK ji dervayê apo bikeve hinekî nav xetên netewî li wêrê di pêş de ji bo wan problem çêbibe çünkü dewleta Tirkiye ji damezrandina xwe heya neha ev 100 sale ev cumhuriyet li ser înkar û îmha milletê Kurd ava biye hê jî duê siyasetê da pêkolî dikin yani divê em Kurd û Kurdistanî divê meseleyê da milletê xwe hişyar bikin ronayî bikin û xeta Kurdistanî xurt bikin û ji li hemberê dewleta Tirkiye terefekî Kurdistanî ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê derxin ser masê Belê gelek spas bo te birêz Kasım Ergün ji tovekarê siyasî ji Stenbolê mêvanê Spas şwara jî gelek